Masimbonge, Masimbonge, Muhi wa Masimbonge TV show ke wa moela lenanong la rona la mmino o monate mmino wa clap and tap tsatsing la ka sheko re ka mona ka Midval sehlopeng se bitswang Khanya ya Lehodimo re sekolo mona sekolo se bitswang se tla botjha dula fela jwalo ke itse ho wena go tshwaretse dihlopha tse o sa di tsebeng re kenya manala haholo ho tsena tse o sa di tsebeng dula fela jwalo
ke bue ko amohele wena mohi wa Masimbonge TV ka mona ka ho 1KZN tsatsing la ka sheko ke itse ho wena re sehlopheng se bitswang Khanya ya Lehodimo ke sehlopha sa ka Midvale re sekolong mona sekolong se bitswang se Tabotjha re na le sehlopha se matla ka nnete ke na le ketapele ya sehlopha sena ke Mphathi o re ke yena hloho ya lelapa ntate dumela le teng ntate ke mang okay Thank you, Ntate. Set ka dile ne sehlopha sena. Sehlopha se qadile ka 2019. Okay. Ne ka April sqala qadile re le banyanyana ka ntse re tsamaya re khobanyana but the first person ke ka khuma sehlopha se ke Ntate Mofokeng Tebo Mofokeng. Okay. Yes ke ne re la ga so sa ga se emisa le bo se ba manyana ba ifonyana until se bo bona se so. Okay. Ke sehlopha se setle ka nnete Ntate. Okay, a ko njwetse he ke a bona hore mona bongata ba lona ka nnete dilemo di santse di dumela tsela e santse tla ba telele empa ke a tseba diphephetso di ba teng hobane kaofela re a lekanang nako nngwe ba bang ba lebala hore ha re kopane mona re kopane ka lentswe la morena ebe matellana ba teng a ko njwetse diphephetso tse hlayang sehlopheng tatwa ka ni commerce kala sehlopha sena ke ile ka dutse plekeng ya ka ke le one sephiri ka re tatwa ka ya Lehodimo ke kopa o nthuse mo mfa batho ba sa tsebeng o mfe batho ba banyanyana le tla ba rutang tsela ena ya sedumedi tsela ena ya tlapenthe e rile ga ruta ke bomme ba rona tlhompho yona ite sometimes hai a ke re ba tsebelana but ke rapela Ntate Modimo one day a kene pelong tsa bona ba fetole ebe batho ba yang sekolong ebe batho ba ithutang ebe se hlopha se lo re ha re bina tse dikoloi tsa bona di kantle ba bang ba idlo ya ga ba bang ke di nurse ke yona ntwe ke ile ka ikopa ya peka Ntate Modimo kopa o fe matla ke fetole bophelo ba motjha o molo o mo ya dula ka ga mo fetisa okay amen ka leboa ntate wa ka a ko njwetse ke a utlwa o na le ditakatso tse ngata o ko re qaqa fela tse pedi tse tharo tse batla di hlakile ho wena o ga tseba mo ke mo ke batlang re fihle teng he ya pele enka e buang ko ba leboa mo ke leng teng today because of bona nne ke be ka fihla mo ka ntle go bona so ke la ka Ntate Modimo sehlopha sena se ke letse lo fetisisa a setse se be seholo motho wa 18 side Ntate ke motho o lo re batho ba re bona re le fela so ke la ka tsa batho ba tshaba bangata ba bone light ya so ga pere miki ba tse blue ba bone Khanya e ba tšhabela go ba bona pleke ena ya motho 18 site e hole le Khanya Lehodimo e hole ke sona se ke labalabela Ntate wa ka ona tse ditse fetang a ke nnete bona re hodile re le batjha ba 18 site then re tswedise motho wa bo rona mo re tswetsweng teng o hole ka Kriste mo okay Ntate e re ke ba bapalle pina hona le pina le e otlileng mona ba re utlwang lentswe ka mora mo ke tlo bapalla pina e nngwe e le otlileng a ke re mona re phamisa modimo re phamisa morena ke ena a tlileng pele batho ba kana ba re phamisa ba re thetse ba batla o bona o phapha empa rona re phamisa modimo ka mora mo ba tlo re wena boka modimo
kang mo dimo wa Khanya. Oh,
ke bue ku amohele wena muhi wa Masimbonge TV show bazophila abantu ntse ke na le ntate mona ke yena mophathi wa sehlopha sena ke ntate Tshepo sehlopha ke itse ho wena ke Khanya ya Lehodimo ke sehlopha sa ka Midval ka mona ke itse re mona Setabotjha primary school ntate ke batla ho bapalla ba mamedi pina ba re ke mophulusi ka mora mo ke batla ho bapalla spina ho thwe ke tlosa dibe ke pina ke batlang re bue ka yona a konjetse pina ena e kene ka mang mo sehlopheng se tlosa dibe this song ha ne ke tla ka yona ne ke qala ke compose amane mosebetsi okay ke aparetswe ke dintho tse ngata phelong baka okay ke re Jehova a go tlose dibe tsaka mo ku sitetseng teng o tlo ntshwarela I quote that song from Difilenza Sioni ha ina hona mo tla itholang teng that song ke ile ka quote that Difilenza Sioni the same day ke composer that song ikise khwere yaba iba hit ina le matla e re tlosa dibitsako ho ya sitetseng motho o mong e ya mane mo wena o dula sephiring sa o re Jehova o tlo ntshwarele menato ya hona le batho ba tshwatlang dikereke ntaka hona le batho ba tshwatlang digroup bo dikhwere ka baka la leleme so ne ke shebile seemo seo se ke leng ho sona ke bona wa tseba ke leleme lena ke lona le tshwatang Jehova tlosa dibitsaka o ifeditse ntate mohihle o ko mo mamele ke tlo fa pina pele ba ra mophulusi ka mora mo o mamele tlosa dibe mamela mophulusi athula madi
nna Teboho Masimini lenaneo ke Masimbonge TV show re bapala dihlopha kaofela ke itse wena re bapala dihlopha tse nyane re bapala dihlopha tse kgolo re bapala dihlopha tse tsebahalang re bapala le tse sa tsebahalang empa re kenya manala haholo ho tsena tse wena o sa di tsebeng ntse ke dutse le ntate mona le ketapele ya Khanya ya Lehodimo re phura le shetla re ja le komo le bona ke na le ntate mona ntate ke ntate mang le kae ntate ha monate ke a utlwa hore ko wena o co-founder ya sehlopha sena sa Khanya ya Lehodimo ke nnete ntate ha le tla kopana le ntate Tshepo le batla hore le tlo kopana le bule Khanya ya Lehodimo ke nne le shebile ho etsa tjhelete nyana di stage le nne le khone ho pokothela ho hang ba tseba ntate wa ka ha ne ntse re sheba re dutse le ntateno re la ga hlokomela ga mona mo re phelang teng ke pleke e nngwe e batho ba nkelang fatshe haholo jwale ga nana gore mohlomong ha re ka ra bula sehlopha sena ga kopanya batjha bohle ba ka monana mohlomong ka bana le tswelo pele a konjetse le sebetsa jwang wena le ntate Tshepo ha o hla ntho itseng le qete le fitlheletse ho sehlopha le feditse kapa la ibua le khutlele ho sehlopha le utlwe sehlopha se re le sebetsa jwang o ko re fe Khanya ya Lehodimo a tseba ntate wa ka hantle Khanya ya Lehodimo re sebetsa as a team ha re na le dipono le ntate Tshepo re ka shebisana ka tsona pele ga khutlela sehlopheng ga fitla ga e hlahisa ka ho bona hore re sebetse jwang empa tshebedisano ya ka le ntate Tshepo ke tshebedisano e ntle haholo dilemong tsena tse tharo tse re bileng le Khanya ya Lehodimo ka tsona okay le na le hore ha le sebetsa le ntate Tshepo o fitlhele hore o na le ditakatso tse ding tse ntle tse ntse di tshwanetse sehlopha le wena o na le tse ding a go re fetsa hao tsa ka batho ba baholo sefapano sa ntate Modimo khwa re nana ha nka ka bona e le kgolo feta monana mohlomong re ntse di CD tse ngata mohlomong re rekisitse re kgona ho re bona go tswela pele jwang go di se sehlopha le batlang ka mora rona ba banyenyana batle ba nke ho rona ho tswela pele hobane ha re batle e felle mona fela re batla ebe ya setjhaba sohle hobane hana jwale ntate wa ka re nkile zone 7 zone 6 eating site jwale re batla re yebo Everton ya jwalo re nne re tlise batho ka mona ba tlo sebetsa le go ke batlang ke re bue hape ka tlosa dibe ke promotion ya lona ke re le fa jwang batho le ikemiseditse he fa jwang batho le ikemiseditse ho etsa jwang ka yona promotion ya lona le batla ho fitla kae ka yona le batla ho isa kae le batla ho kokota kae ka promotion ya twa ka promotion ena na tlosa dibetsa ka ke pina e nngwe e le reng mohlomong ha motho a ka imamela a utlwisisa hantle o tlo tseba hore o batla eng o batla ho bona a le hokae e se ka le rona e sebetse pelong tsa rona hobane bonnete ba taba ke pina e matla tlosa dibetsa ka ha ntate Tshepana tla ka yona ebile hit fela e tlowa ga ba ga nana re mpe re lo etsa promotion ka baka la hore ne go utlwa re sebetsa ka gona re le kaofela re le hlopha ha e sebetse ka lona fela e sebetsa le ka rona e tsantse le shapa mane ka motho a ka hare a bua le yena ke re wa tseba ke boqapi bo botle ha se ngata motho ha qapa pina a bua ka yena a re nna le lemi la ka le ya tshwatla le tshwatla malapa a se ha bonolo ke boqapi bo botle ke kopa le tshware fela jwalo ntate Teboho le tshware fela jwalo o ko ba fe dipina tse pedi tse o batlang ho ba bapalla tsona ke kopa le mpapalle seguyo indlela ya Khanya ya Lehodimo okay re ko fe yona yongwe re ke mpe ko fe yona ke kopa ore a ka hlula lutho ba mamele kuyo indlela
le nna Teboho Masimini re sehlopheng se bitswang Khanya ya Lehodimo ke itse ho wena ke sehlopha sa ka Midvalle ka hona ka mona ka Gauteng re sekolong se bitswang se tla botjha dula fela jwalo ke tlo fa dipina tse monate tsa Khanya ya Lehodimo ke na le ntate mona ntate o bina tena sehlopheng sena sa Khanya ya Lehodimo ntate dumela le kae re teng a ko jwetse ba bui ba South Africa hore wena o mang o etsang sehlopheng sena na o fitlile neng sehlopheng se sa Khanya ya Lehodimo o batla ho fitlhella eng jwalo ka o tlile o tlo re risa morena mo ke hlomphe mona lo nsupileng la ka lebitso ke Kamehelo Tladile ho tswa hona fatsheng la 18 site le nna ke o mong wa tjhaba sa 18 site we bae ne ke le motho fela ke itsamaela tseleng ke sa tsebe ka Hatlepen Tepe ka o fela bo dipina jwalo ka kopana le ntate Tshepo a ka nkhuma hanyenyana ho etsalang ka mmino jwalo we bae ke la ka iphumana le nna ke fihlile ke dutse mo ke sa tsebe hore ke a teneng ke a basing kapa le soprano kapa alto mara ka ketela ke bona la ka lentswe le a tshwanela hore ke ye ka teneng ka ketela ke bina tena ho fihlela mo ke le mona tsatsing la ka sheko ha ke bini fela ke binisa moya wa ka o lo reng nenneng ona lo re le nna o fapohele o ikeletseng tsa teng tse sa lokang tsatsing la ka sheko ke eme mona ka sebete whereby le nna ke batla ho ipona ha ke batla 5 years ke batla ho beya go le telelenyana 10 years le montse 10 tse tlang maybe le nna ke tshwana la Tshepo ke na le sebete sa go ke eme ka pla setjhaba
ba ntshosa yo ke eme ka pela bona ba le tjena ke kgona le nna gore ke e ba tataise ha ile hantle. Okay, sehlopha sena se qadile ka selemo sane sa 2019 wena o fihlile neng sehlopheng se? Selemong se ke batle ke re selemong sena ha se selemong se. Sehlopheng sena ke qadile ka 2020 Okay, ka January whereby le nna ne ke tswa sekolong Okay. ka qetela ke bona re le nna before ke tlo fapoa ke etsa ntho tswang ke batjha ba i-teenside sa lokang ke tle ke kene sehlopheng sena ke loke le nna ya re itse o fihla ya ba se ba COVID. ka fumana Jesu Ha o fihla ya ba COVID ya qala ya ba o batlela COVID sehlopha so ba COVID qadile 2020. COVID e qadile 2020 ka April Okay. nna ke qadile ka January Okay. whereby ile ka COVID mo Okay. ne ntse ke fumana morena Alright. ke a ba blaisa jwale Okay. ne ntse ba kena le ka COVID Okay, all right. Mpa he ke a tseba hore COVID-19 ka nnete sewa senana se thefutse dihlopha se tlhophetse dihlopha haholo fela haholo a re tla ntlheng ya boikwetliso re sa di bona taba tsa mekete hore mekete ya kgaolwa empa le boikwetliso empa lona le kgonne jwang hore e re ha o thwe Masimbonge ke eo ya tla ebe le se le ready empa dihlopha ka nnete di thefuleile ha kana ke COVID-19 lona le kgonne jwang? tato wa ka ne ntse re tla re practice ntse re latela di-terms and conditions tsa COVID-19 whereby ntse penya di-mask ntse re sanitizer ntse re hlompha le teng di-social distance jalo jwalo. Okay, ntatwa ha re se ke ra senya nako o komamela pina ya bona e latelang Khanya ya Lehodimo ke itse ke ba Midval ke sehlopha sa ka hona ka mona ka Gauteng dula fela jwalo.
Teboho Masimini re na le sehlopha Khanya ya Lehodimo empa ka nnete nako ya rona e se fedile wena mohi wa Masimbonge TV mohi wa 1KZN TV ke batla ho kubaisa babui ntate Tshepo ke batla ho kubaisa babui ka pina e ke e ratileng ya lona se kuyo indle o ko re contact mo no go fe pina ena no ya